Pirsa Moça û grêvestin mamosteyên dibistانên kampên Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Başûrê Kurdistanê dersê didin. Bûye pirsgirêkeke herî mezin ya xwendina kampan. Lê mamosteyekî dibistana Kampa Kewrgoskê dibêje ku Wezareta Perwerdê soz daye ku di demekî Kurd de pirsgirêkên wan çareser bikin. ما بنابي بحمو كامبا يعني حتى كامبا دا تابعي دهوكش يعني شون ما قلت وزارة التربية انه اب عقودي استاذة يعني اب بينج هيفا اخرين خوازن من وضعي وكا هاي تشحد يعني هاي تشا اصلا جهنا حتى مسحتنها نو نابن جامير تشتغل نقصد استوادا يعني نقابة ووزارة مالية دي براسي ابناء يعني دراسات جردي ما تشك في منك جوانا بریادمکی مامۆستeyên dibistanên Penaberan ragihandibûn ku ew ezmûnên taliya salê ji şagirdaran nakin eger mûçê xwe nestînin. Lê wan piştî soza Wezareta Perwerdê gotinê xwe guhartin. Herwiha malbatên zaroka jî dibêjin mafên mamosteyan heye ku ezmûna taliya salê nekin. تعديل الواجب وكما مستيان زحمتها حمو خدي عائلنا خدي زاروكن كو افشار هيفي واي معاشي خو نصطنا باقي منظمات يعني هنا منظمات هنا وقلت بيجي كاري وايا ضمن التعليم ده وكان منظمه يونسكو حتى وكانها تاري كاري بار نكرنا اگر امبالا خوبدنا ناوا کامپان امی گلک دبستانها ببینن لی او دبستان والنا نما مستلی هنا و نجی شاگرد واتالو گور کو مامۆستەیەک دبێژە ئەو دبستان بێت تەنێ ئاڤاهینە و جەهێکی لێ ناوا کامپێ دەگرن جارنا زارۆک تێدە دلیزن و جارناژن جلا تێدە ددنە بەرتاوێ رێکخراوە یونسکۆ هاتە کامپێ مدرسەش مەرڤەکر و بالعلم ئەم نەمحتاجێ مدرسە بوون مدرسێ ما هەبوون وتكليفك باهظ وكان بيجن داني وأف تكليفة مثلا داني بانا سر استاذ دابا استاذة آن دابا طلبة دی کامپا کەورگۆسکێ دا هەفتێ و دوو مامۆستا و 1950 شاگرد هەنە کو ئەف بوویە 5 مەه نەتەنەی مامۆستەیên vê kampê lê belê li seranserî Başûrê Kurdistanê mamosteyên kampên Penaberê Rojavayê Kurdistanê mûçeyê xwe wernegirtine. Pirsgirêkên navbera mamosteyên kampên Penaberên Rojavayê Kurdistanê û Wezareta Perwerde di aliyê girêbesta de li hemû kampên Penabera yên li Herêma Kurdistanê derketine. Heta niha ne mamosteyên kampa karîne dengê xwe bigihîne wezaretê û ne jî wezaretê pirsgirêka we çareser kiriye. Di navbera her du aliya de baca herî mezin datînê zarokê kampana. Rengîn Şerro, Rûdaw, Kamp.